Svaka živa vrsta važna je karika u lancu biosfere i neophodna je kako bi se ravnoteža u njoj održala. Da bi se pojam biodiverziteta razumeo, potrebno je upoznati se sa lepotom oblika, boja, ponašanja, specifičnostima građe i funkcionisanja, mestom i ulogom vrsta koje čine jedinstvene ekosisteme i Srbiju svrstavaju među značajne centre svetskog genofonda. Poslednjih godina, biološka raznovrsnost u našoj zemlji pod jakim je uticajem antropogenog faktora. Preobimna i često nekontrolisana seča šuma, izgradnja mini hidroelektrana, požari, upotreba otrova u poljoprivredi, zagađenje vode, vazduha i zemljišta, samo su neki od njih. Nesavesno ponašanje institucija, kao i pojedinaca, dovodi do ugrožavanja i smanjenja broja jedinki vrsta biljaka, životinja i gljiva naših staništa, a često i do njihovog konačnog nestajanja. Pozivamo vas da zajedno sa nama učite o različitosti života, otkrivate razloge njihovog postojanja i prihvatite čoveka koji egzistira u ravnoteži sa prirodom. Samo tako, podizanjem svesti o značaju biodiverziteta, naći ćemo i načine da ga sačuvamo, jer je on jedino pravo bogatstvo koje imamo. Srećan Međunarodni dan biodiverziteta.